Prelazimo na ušivanje. Ostavila sam uže i na telu kao i na glavi, tako da samo ću vidjeti koja mi je nit duža i ušivati sa njom. Dakle, nije važno sa kojom ušivate, gdje ste ostavili dužu može. I krećemo, znači imamo jednak broj petlji na telu i jednak broj petlji na glavi. Sve što je potrebno, evo krenut ću recimo baš gdje se ovo završava. Uzela sam nit od glave kroz iglu i krećemo tako što približavamo znači vrat, odnosno glavu sa telom i prošivamo kroz svaku petlju neizmenično. Prije toga ste naravno napunili telo i glavu, to nisam rekla, ali vidjeli ste na snimku. I dakle samo prošivate u krug. Sada kada smo ušili telo za glavu, pričvrstite ovu nit, možete vezivanjem za ovu drugu. S obzirom mi se ovdje stvarila malena rupica, ja ću to ovako malo ušiti. To ćemo poslije sakriti unutar tela. Ušivamo ruke. Ruku stavite otprilike ovako ovdje, da to bude treći red od glave i krećemo sa ušivanjem kroz ovaj skupljeni dio na ruci. Isti postupak ponovite i sa drugom rukom. Vežite, sakrite nit, a zatim ušite i drugu ruku. Krećemo s ušivanjem ušiju. Odredite sredinu i krenete od sredine. Zatim spojite ovako, približite kako biste napravili mali luk. Malo mi je nezgodno ovdje sad da snimam i da ušivam, ali pokušavam da vam pokažem na najbolji mogući način. Dakle, spojite i sada samo ušite
svaku petlju. Peti put loš snimak. Uradite isto i sa drugim ukom, znači postavite ga ovdje sa malim razmakom između, bukvalno za magičan prsten razmak i poslije ćemo izvezati trepavici i nosić. U ovom videu pokazat ću vam kako da ukrasite glavu zeke, bilo da se radi o dečaku ili djevojčici, predlažem ili svetlo roze za nosić, mislim to sve zavisi od kombinacije boje koju koristite za odjelce. Znači ili roze ili neka boja, nežna boja kajsije, možete brown, koju god želite da koristite, koja vama se najviše dopada. Prvo radimo nosić. Znači, nosić treba da bude ispod sredine lica. Ja ću probati ovdje i na osnovu toga stavljamo trepkice. Znači, uzmemo roze konac, sa strane ovako negdje zavučemo gdje bismo mogli posle da lako da vežemo i da sakrijemo. Obuhvatamo ovako 3 niska stubića i jednostavno vezemo. Dovoljno je ovako 3 puta da uradimo. I stavimo posljednji put ovdje po sredini negdje, prilike. I na dole. I tako smo izradili nosić. Samo da vidim da li će biti pravo. Hoće. Možete dodavati još više, meni ovdje baš nije ravno, sad ću malo da ga pomerim. Još da bude još duže, još deblji nosić, kako god vi mislite da je vama lijepo. I vratite iglu ovdje u početni položaj. To ćete kasnije vezati čvorić i da sakrijete unutar glave. Kada imamo izrađen nosić, lako možemo da odredimo gdje će biti trepavica. Uzimam crnu, ona je nešto tanja od samog konca koga koristim za izradu zeke. Možete još tanje, ali ovo je sasvim ok. I počinjem odavde. To je znači sve proba. Sada sve probate i dok ne naučite kako vam odgovara. Da dobijete baš izraz kakav ste želeli. Samo pratite moj rad i radite kako ja radim i neće biti problem. To isto uradite i sa drugim okom.
To je to. Izvučete ovdje. Sada, u zavisnosti, znači sada ću prvo pokazati kako raditi dečaka, odnosno varijantu za dečake, ali u zavisnosti da li želite za devojčice ili dečake, jednostavno možete dodavati trepavice i slično. Trepavice kao na primjer ovdje ovako malo na dole i to je to, ništa posebno. Sada ćemo izrađivati mašnu kako bi vam pokazala varijantu za dečake. Uzet ćemo konac u boji koji želimo. Ja sam uzela baby plavi, neki nežni. Znači, ovo je samo jedna varijanta. Možete raditi treger, možete raditi pantalonice samo. Za šta god da se odlučite, kravaticu ili čisto ovako beli zeka, opet će biti u redu sa recimo vezom imena ili početno slovo. Radimo mašnu na sljedeći način. Foundation chain je najbolje. Znači, uradite ovaj slip knot na heklici, a zatim radimo 1, 2 lančića. U prvu petlju uradimo ovako, znači provučemo jednom, zatim izvučemo, imamo 2 niti na igli, obuhvatimo odozdo, provučemo samo kroz prvu nit i obuhvatimo ponovo i provučemo kroz obe niti na igli. Na ovaj način smo dobili jedan niski stupić. Sada radimo ponovo, znači provučemo ovdje, ovo također možete vidjeti kako izrađujem kod zeke sa haljenicom, gdje imam baš detaljno pokazan kako da izrađujete mašnu, tako da možete i tamo da pogledate. Dakle, kod ovog vida rada nema previše rastegljivosti i prilikom izrade odmah znate koliko će lančić, odnosno početni foundation chain biti, koje širine će biti, odmah ćete znati. Lako možete odrediti da li da radite još ili da prestanete. To je najlakše raditi na ovaj način. Uzmete zeku, stavite, ako vam dele da je suviše uska, uradite još, ja bih uradila još, pa ću vam reći na kraju koliko je to zapravo. Možete slobodno napraviti jednu baš veliku mašnu, kako bi onako dobio na neku eleganciju. Uradit ćemo dakle 12 ovih foundation chaina, 12 znači niskih stubića, chain 1, lančić, okrenemo rad i radimo poluvisoki stubić na sljedeći način. Obuhvatimo, znači to na engleskom kaže yarn over, obuhvatimo ovako nit oko igle, zatim u prvu slobodnu petlju, odnosno rupu od igle, provučemo ovako iglu, obuhvatimo nit odozdo, izvučemo, trenutno imate 3 niti na igli, obuhvatimo odozdo i provučemo kroz sve 3 odjednom. Ovo je jedan poluvisoki stup. Sklonit ću ovako seku da mi se ne muti kamera. Dakle, obuhvatimo, provučemo kroz petlju, obuhvatimo odozdo, izvučemo, a zatim obuhvatimo, provučemo kroz sve 3 niti na igli i tako ponavljamo do kraja ovog reda.
Zatim opet jednu petlju radimo, chain one, okrenemo rad, radimo također poluvisoki do kraja ovog reda. Kao što ste vidjeli, ja sam već krenula i treći red da radim. Na isti način kao prethodni, znači chain one i zatim radite treći redić. Nakon što završimo ovaj treći redić, provjerit ćemo sa našim zekom da li je dovoljno ili da radimo još jedan. Ovo će biti ok, sasvim dovoljno. Da. Sada što je potrebno, radite oko čaj 1, izvučete malo dužu nit i sakrijete te dve niti koje su vam ostale. A ovako po sredini uzmete nit, prebacite ovako malo dužu, da to možete posle da vežete ili da ušijete. Malo ovako skupite mašnicu, to će biti mašnica, i po sredini samo vrtite ovako krug, vrtite. Ovo se polako sprema jedna mašnica. Vrtite koliko god se vama estetski dopada, znači nema određeno. Kada završite sa tim, samo vežete sa početkom. Pokazat ću vam i to. I znači sakrijete ove dve niti i ovo i samo ušijete i ovo može biti jedan odličan poklon za dečake bez ikakvih dodatnih detalja. U ovom delu pokazujem vam kako sami da dizajnirate haljinicu ukoliko ipak želite da to bude poklon za devojčice. Krećemo sa foundation chainom. Uradila sam 18 ovih foundation chaina. Evo uzmem ovako zeku, to isto vi, preporučujem vam, nikad ne koristimo iste konce i samo ovako obuhvatimo da vidimo da je to u redu i da preklapa se. Odlično. Sada radimo buttonhole ili rupicu za dugme. Isjeklamo lančić od zavisnosti koliko veliko dugmence će biti, ali neka bude 5-6. I sada okrenemo rad ovako i nastavljamo raditi
poluvisoki stubić do kraja ovog redića. Da li će ovo biti dovoljno? Znači zavisi koliko je vaše dugmence veliko. I samo radimo poluvisoki, ali pošto ovdje možda ima malo povećanje, radit ćemo u svakom drugoj petlji po jedno povećanje. Znači poluvisoki u prvoj, 2 poluvisoka u drugoj rupici. Znači u ovom slučaju radimo povećanje, ali sa poluvisokim. Radite tako do kraja. Došla sam do kraja ovog kruga, odnosno reda, pardon. Samo uzmete ovako sada. Vidite kako se malo širi i dobro je da smo odmah krenuli sa povećanjima. Sada ćemo raditi nastavak na dole. Dakle, chain 1. Okrenemo i zatim radimo. Radili smo poluvisoke stubiće prvih 5 petlji, a zatim radimo 5 ovako lančić od 5 petlji. Preskočimo 1, 2, 3, 4, 5 petlji i radimo opet poluvisoki. Samo da proverim. A zatim ovdje radimo narednih 5 poluvisoki. Znači gledajte, ukoliko nemamo isti broj ovih petlji, samo proverite da vam ostane na suprotnoj strani isti broj petlji koji je potreban za ovu rupicu za rukicu. Preskočimo 5. I zatim radimo još 5. Samo da provjerimo. Gurnemo ručicu da bismo znali da li uopšte ruka može da prođe tu. Malo izvučite da se ne bi izvlačilo. Gurnemo drugu ručicu. I dobili smo taj deo. Sada je potrebno raditi 2 poluvisoka u svakoj petlji. Samo da vidimo ovako pozadi, vidite. Tu će da bude dugmenci. Sada smo uradili po 1 poluvisoki pozadi na delu leđa. U ovom prostoru 4 poluvisoka. Zatim ide taj dio po 2 poluvisoka u svaku petlju, pa opet 4 i na kraju 5 poluvisoka. Kad smo završili, dobijemo otprilike ovako. Sada možete preći na bijelu ili na neku drugu boju, taj donji deo da radimo. Možete čak i plavu, koliko će vaša mašnica biti plave boje. Ja ću nastaviti ovom roze da bih vam pokazala kako možete dalje nastaviti s izradom haljinice. Tako da se ona maksimalno širi sa najmanje moguće
ulaganja vremena i materijala. Radit ćemo klasično heklanje, kao što se hekli stolnjaci, zavese i slično. Uradit ćete tri petljice, zatim ćete okrenuti rad. Uradit ćemo još jednu petljicu i radimo visoke stubiće, ne ni poluvisoke, nego potpuno visoke u svakoj od ove petlje koje smo već uradili. Dakle, provučemo iglu ispod ove niti petlje, obuhvatimo, izvadimo, imamo 3 niti na igli, obuhvatimo, provučemo kroz prve dve, znači kod poluvisokog provlačite odmah kroz sve 3, međutim kod visokog provlačite kroz prve dve, a zatim obuhvatite i provučete kroz druge dve. Onda uradite chain 1 ili jedan lančić, jednu očicu, kako je još zovu, ne znam. Yarn over ili ti obuhvatite nit, provučete kroz petlju, obuhvatite, imate 3 niti na igli, obuhvatite konac, provučete kroz prve 2 niti na igli, a zatim obuhvatite ponovo i provučete kroz druge 2. To je dakle visoki rad, visoki stubić. Evo sada radimo do kraja redića sa tim patternom. Znači opet radimo visoki u petlji na ovaj način, chain 1 ili jedna petljica, jedna očica, a zatim ponovo visoki u sljedećoj petlji i tako do kraja redića i pokazat ću vam šta radimo dalje. Samo nastavite tako do kraja. Sada kad smo došli do kraja ovog redića, probajte vašoj zekici haljinicu da ocenite da li može da se spaja polako kako bismo radili od sada u krug. Da, to je to, kod mene bi moglo, znači vidite ima lufti. Sada kako budemo radili sljedeći krug, ono će se dalje širiti. Ovdje poslije preostaje jedna malena dugminica, najbolje bi bilo u bijeloj boji ukoliko radite ili nekoj providnoj, ukoliko radite sa ovim rozjekoncem. Dakle, nastavljamo rad u krug. Završili smo ovaj redić gdje smo radili između svakog ovog visokog stubića po jedan lančić, odnosno jednu očicu. Sada sastavljamo ova dva dijela na sljedeći način. Dakle, provučemo iglu kroz prvu petlju na drugoj strani reda. To ide ovako. I obuhvatimo i provučemo kroz obe. Na ovaj način smo sastavili rad. Sada uradimo lančić od 4 i radimo poluvisoki u ovaj prazni dio. Pošto želimo da se još više širi haljinica, uradimo jedan lančić, a zatim radimo poluvisoki u sljedeći dio. Pa lančić. Znači uvijek u ovoj praznini, znači provučemo iglu i radimo visoki, ne poluvisoki, pardon, u svakoj praznini i između po jedan lančić. Pokazat ću vam još par puta, a zatim nastavite da radite sami tako do kraja. Na ovaj način znači, se vaša haljenica širi, dobijete ovako lep rupičast rad. Radite tako još par redića koliko je potrebno da vaša haljenica prekrije bar taj deo zeke. Na ovaj način radite i vidimo se na kraju kada završimo haljenice. Ono što je još trebalo da kažem jeste kada dođete ovako do kraja redića, potrebno je samo, znači uradite jedan lančić i skupite opet na isti način kao kada ste sastavljali prvi redić i uradite lančić od 4 i krećete ponovo u krug.
Evo, ja sam završila ovu haljenicu. Na kraju sam, kada dođete do samog kraja, ako sastavite, znači samo je bitno da uradite jednu petljicu kako biste osigurali. I zatim izvučite malo dužu nit koju ćemo ušiti zajedno u haljenicu kako se ne bi izvuklo. Pokazat ćemo otprilike koja je to dužina na našem zeki. Evo. To je te dužine i mnogo je slatka. Ovo je neka nježna roze boja. Koristila sam divu konac od Alize. Prelepa, svilenka se neki osjećaj. Ovdje pozadi imate mjesto koje smo ostavili za dugmence. Možete ušiti malo dugmence ili ukoliko nemate možete iskekati lančice jedne sa druge strane i služiti kao petlju za vezivanje. Znači, još šta nam je ostalo jeste da ušijemo mašnicu i sad po izboru možete, ako je za dečaka, dakle rekli smo da ide ovako dole, ukoliko je za devojčicu ovdje gore možete menjati boju kombinacije kako vi poželite. Ali hajde prvo da vam pokažem kako da sakrijete končić. Dakle, samo uvučete ovaj konac koji ste ostavili duže za šivanje u iglu, okrenete na suprotnu stranu i ušijete par puta kroz rad kako bi osigurali da ne bude izvlačenja. Ne bi došlo do izvlačenja, jednostavno isječete konac i sigurni ste. Ovaj konac preostali možete, što je ovdje gore na početku, možete iskoristiti za ušivanje dugmenceta. Uzmete neku dugmence koja vam odgovara, provjerite da li može igla da prolazi. Uzela sam drugu iglu koja može da prođe kroz dugme. Uvučete. I nakon što završite, na isti način ovaj konac sakrite, odnosno ušite sa ove strane gdje se ne vidi. Isecite i to je kraj, odnosno vaša haljenica za zečicu je završena.